Aritajira ya gukuria taranda kunyitithania nduriri itiganite na kugacirithia urumwe na thayu makiri ma AIKARI kuma kaunti-ini ya Kwale ni maranyitire itemi macindano-ini ma unduire nyumba-ini ya unduire ya Kwale Cultural Center ikereka-ini ria kenda ria oro mwaka. Macindano maya maria maroire thikũ igĩrĩ mararehete hamwe ndũrĩrĩ itiganĩte kuma kaunti-inĩ ĩno, AIKARI makinyita itemi macindano-inĩ ma ndaci, marebeta, nyĩmbo, monanio ma nguo cia ũndũire, irio itiganĩte hamwe na mĩikarĩre. Nataka wale watoto wetu wajue tulianzia wapi, tulivaa nguo gani, tulikula chakula gani, na la msingi pia wale tourist, wale ambao wanakuja katika kaunti yetu wajue hasa sisi kama Wakwale tumebarikiwa na vitu gani tofauti tofauti. Utamaduni wetu unalinda nidhamu yetu ya Kwale. Naamini ya kwamba sisi kama wananchi wa Kwale lao tutashika utamaduni wetu, tushike na dini zetu, basi huu ukora, madawa ya kulevya, kukosa nidhamu utaweza kuondoka. Akiaria hindi ya mambura maya, gavana wa kaunti ĩno Fatuma Achani nĩeranĩire thirikari ya kaunti ĩno ĩrĩ na mũbango wa waki wa nyumba ya BOMAS ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũthĩra shilingi milioni 50 wona yarĩkĩrĩra. Tuendelee kuishi kwa amani, tuendelee kupendana kama Wakwale. Sasa hivi tusizungumzie masuala ya mimi ni Mdigo, mimi ni Mduruma, ama mimi ni Mkamba, ama mimi ni Mjaluo. Kabila moja likikosa ni watu wote wamekosa. Achani niugete macindano maya ni maguteithĩrĩria harĩ ũkũria wa taranda gatagati-inĩ ka mbeũ njĩthĩ kũhĩtũkĩra macindano ma ũndũire hamwe na mathako matiganĩte. Wengi tunasema sisi tuko na njaa, tuko na nini, lakini tumeweza kuonyeshwa vyakula tofauti tofauti ambavyo tukiweza kuvishika hii Kwale yetu hatutalia njaa. Kwa hivyo ni jukumu ambalo tunatakikana kuanza kuenzi tamaduni zetu za hapo awali. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.